itariki 16 Werurwe umwaka wa 2025 leta ya Amerika yohereje abanyavenezuela barenga 200 muri El Salvador. Ni igikorwa cyateje impaka zikomeye, atari gusa ko yoherezwa ubwaryo, ahubwo kubera ibibazo by'amategeko n'imyitwarire bigarukwaho cyane. Ni iki cyishe nyuma y'uyu mwanzuro? Abantu boherejwe muri El Salvador ni bande? Ni izihe ngaruka bizagira muri politiki muri rusange? Munyemerere tubigemo mu buryo bwimbitse. Ikaze ku mbundo y'ubwenge, ni wabo w'ubucukumbuzi. Ku itariki ya 20 Mata umwaka wa 2025, Perezida Donald Trump yatangaje ibintu bidasanzwe mu gihugu mu buryo kurushaho gufata ingamba zo gukomeza umutekano ku mipaka. Trump niyatinze kuko ku munsi wa mbere nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yakoze ibi mu rwego rwo kurinda abanyamerika kwinjira binyuze mu kongera ingamba zo kurinda umutekano w'imipaka cyane cyane mu majyepfo y'icyo gihugu. Iki cyemezo cyashaka kubungabanya umutekano barimo abakartel, abatsinda abagizi ba nabi, imitwe y'iterabwoba bizwi, abayobozi b'iterabwoba, abacuruzi b'abantu, abakora amagendo, abagabo b'icyiciro cyo kujya mu gisirikare bataragenzurwa baturutse mu bihugu by'amahanga, ndetse n'ibiyobyabwenge bitemewe byangiza abanyamerika. Iri tegeko ryemera guverinoma kwihutisha ishoboka ry'urukuta rw'umupaka no kongera gushora imari mu gisirikare mu kubungabunga umutekano w'umupaka. Mu gusubiza iki cyemezo, Minisiteri y'Ingabo iyobowe na Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth yakusanyije ibikoresho bya gisirikare by'inyongera. Mu masaha 36 gusa abasirikare 1500 boherejwe ku mupaka w'amajyepfo, bituma abasirikare bose ugera ku 4000 kuko yari asanzwe abasirikare 2500. Ubuyobozi kandi bwasesenguye uburyo bwo gukoresha itegeko ry'imyigaragambyo ryo mu mwaka w'1807 kugira ngo burusheho kongera ubushobozi bw'igisirikare mu gucunga umutekano ku mupaka. Itegeko rya perezida ryashyizweho umukono risaba abanyamabanga b'ingabo n'umutekano imbere mu gihugu gutanga raporo ihuriweho mu gihe kitarenze iminsi 90 ku bibazo biri ku mupaka wo mu majyepfo ndetse no ku bisubizo byafasha kugenzura mu buryo bwuzuye umutekano wawo, harimo n'ibishobora gutuma hakoreshwa itegeko ry'imyivumbagatanyo. Izi ngamba zigaragaza umuhate w'ubuyobozi mu gukemura icyo ubona nk'ikibazo gikomeye ku mupaka wo mu majyepfo, bukoresheje icyiciro cy'ingabo n'amategeko mu kongera umutekano w'igihugu. Iki cyemezo gisa na manda ya mbere ubwo yafataga igikorwa nk'iki mu mwaka wa 2017 kugira ngo abone inkunga yo kubaka urukuta, ariko kuri iyi nshuro biri gukorwa ku rugero runini cyane kurushaho. Hari kandi ingamba yo gukaza uburyo bwo kugenzura abasaba viza. Itegeko rya perezida ryarasinywe kugira ngo hashyirweho uburyo bukomeye bwo kugenzura abasaba viza hagamijwe kongera umutekano w'igihugu. Iri tegeko rikaza uburyo bwo kugenzura abantu bose bashaka kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishatse kuba kongerwa amabazwa menshi kandi akomeye, kugenzura imyirondoro byimbitse ndetse no kongera amahirwe yo kwimwa viza. Kwa 20 Mutarama 2025, Perezida Donald Trump yashyizeho kandi itegeko rya Perezida nomero 12161 ryitiriwe kurinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku iterabwoba ry'abanyamahanga n'izindi nkomyi z'umutekano w'igihugu. Iri tegeko rigamije gukaza uburyo bwo kugenzura no gusuzuma abasaba kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe kongera ingamba zo kurinda umutekano w'igihugu. Ubutegetsi buvuga ko ibi bishingiye ku mutekano w'igihugu, ariko abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko iyi ni inzira yo gushyira mu bikorwa ikumirwa ry'abayisilamu mu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimwe mu by'iri tegeko ryibandaho hari gukaza uburyo bwo gusuzuma. Iri tegeko risaba gushyira uburyo buhuriweho bwo gusuzuma binjira mu gihugu bagamije kumenya abashobora guteza ibyago, harimo afite imyemerere y'urugomo cyangwa imigambi yo gukora ibyaha cyangwa ibikorwa by'iterabwoba. Ikindi ryibandaho hari ubufatanye bw'ibigo bya leta. Umunyamabanga wa leta afatanyije n'umushinjacyaha mukuru, umunyamabanga ushinzwe umutekano w'igihugu, umuyobozi w'urwego rushinzwe iperereza asabwa kumenya uburyo bushoboka kugira ngo hakorerwe isuzuma ryimbitse ku banyamahanga bose bashaka kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi baseline reestablishment
Iri tegeko risaba kongera gushyiraho uburyo buhamye bwo gusesengura no kugenzura abasaba viza bujyanye rwari bwarashyizweho ku mpera z'ubutegetsi bwa Donald Trump kuri manda ye ya mbere kugira ngo bukoreshwe ku basaba viza bose. Hari kandi ibisabwa mu gutanga raporo. Mu minsi 30 igihe iri tegeko rishyizweho, inzego zavuze zigomba gushyikirizwa perezida raporo ihuriweho isobanura neza intambwe zamaze guterwa n'uburyo bushya bwagenzuwe bwo gusesengura binjira mu gihugu hamwe n'ingaruka zabwo. Nyuma y'iri tegeko, ubuyobozi buri gutekereza gushyiraho ibihano byuzuye ku baturage baturuka mu bihugu bigera kuri 43. Ibyo bihugu byashyizwe mu byiciro hashingiwe ku rwego rw'ibibazo bishobora guteza, aho bimwe bizahagarikirwa burundu viza mu gihe ibindi bizahabwa ibihano bishingiye ku ngamba zitandukanye. Ikindi nuko hamaze kugaragara amakuru y'uko ishami ry'umutekano w'imbere mu gihugu ryongereye ukuba byo gukaza iyubahirizo ry'amategeko, harimo kongera gukaza isuzuma no gutanga uburinzi bukomeye ku bantu binjira mu gihugu. Hari ibyabaye bigaragaza ko ibikorwa by'ishami byagutse bikagira ingaruka ku bimukira, harimo afite ubwenegihugu bwo gutura mu buryo bwemewe nka green card ndetse n'abafite visa. Izi ngamba zigaragaza umuhate mu gukomeza kubaka umutekano w'igihugu binyuze mu gukaza uburyo bwo kugenzura binjira no kugenzura umupaka. Izi ngamba zigaragaza umuhate mu gukomeza kubaka umutekano w'igihugu binyuze mu gukaza uburyo bwo kugenzura binjira no gucunga umupaka. Hatangajwe kandi itegeko rigabanya uburenganzira bwo kubona ubwenegihugu ku bana bavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku babyeyi badafite ubwenegihugu bwa Amerika. Iri tegeko ryo rifatwa rihagarara yandi yose yasinywe. Ubusanzwe zimwe mu mpamvu mpuzamahanga zituma ubona ubwenegihugu ni ukuvukira ku butaka bw'icyo gihugu, gusa bitandukanye na Trump wasinye itegeko rigamije guhagarika ubwenegihugu bw'abantu bavukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku babyeyi batari abanyamerika. Ingingo ya 14 y'itegeko nshinga y'ibyemeza neza ayivuga ko iki gikorwa gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mategeko. Iri tegeko riteganya ko ubwenegihugu bwa Amerika ku bana bavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzatangwa gusa nibura umwe mu babyeyi yari umwenegihugu wa Amerika cyangwa afite ibyangombwa bya burundu. By'umwihariko ribuza guhabwa ubwenegihugu nk'ihame ku bana bavukiye muri Amerika mu bihe bibiri bikurikira. Icyambere, iyo nyina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi se atari umwenegihugu wa Amerika cyangwa afite ibyangombwa bya burundu byo gutura. Icya kabiri, iyo nyina afite uburenganzira bw'agateganyo bwo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka viza y'ishuri, y'akazi cyangwa y'ubukerarugendo kandi se atari umwenegihugu wa Amerika cyangwa udafite ibyangombwa bya burundu byo gutura. Izi ngingo zagombaga gukurikizwa ku bana bavukiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ku itariki 19 Gashyantare 2025, ni iminsi 30 nyuma yo gushyira iryo tegeko. Iryo tegeko rikimara gusinywa n'ibyatinze ngo ryakiranwa amakemwa maze rigirwaho impaka n'amategeko, aho hatanzwe imanza nyinshi zivuga ko ryica itegeko nshinga rya 14 rigena ko buri muntu wese wavukiye cyangwa wagizwe umwenegihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akayoboka amategeko yose ahita umwenegihugu. Byongeye kandi abacamanza benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahise batanga imyanzuro y'agateganyo ibuza ishyirwa mu bikorwa ry'iryo tegeko. Kwa 23 Mutarama 2023, umucamanza Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Connor wo muri Seattle yavuze ko iryo tegeko ari ukwica itegeko nshinga ku mugaragaro. Kuwa 5 Gashyantare 2025, umucamanza Deborah Boardman wo muri Maryland yahagaritse igomwe kwa ry'iryo tegeko, avuga ko bishoboka cyane ko bitazatinda kugaragara ko ryishe itegeko nshinga. Kuwa 10 Gashyantare 2025, umucamanza Joseph N. Lampret wo muri New Hampshire yagaragaje imigambi yo gutanga icyemezo cy'agateganyo mu guhagarika iryo tegeko. Imyanzuro yikomeje kuba imbarutso y'impaka zikomeye ku kibazo cy'ubwenegihugu buhabwa abavukiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imbogamizi zishingiye ku itegeko nshinga iryo teka rya perezida rihura nazo. Kugeza ku wa 19 2025, iryo teka rya perezida ryashyirwa mu bikorwa kubera ibyemezo by'inkiko biribuza. Urukiko rukuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nirwo afata umwanzuro ku bujurire bw'ubutegetsi bwa Donald Trump, bikagaragaza uburyo ikibazo cyabaye ingorabahizi ku rwego rw'amategeko, cyane cyane ku bijyanye no guhindura ibisobanuro byerekeye ubwenegihugu. Ibi byerekana umubano utoroshye hagati y'imyanzuro y'ubuyobozi bwa Donald Trump n'ubusobanuro bw'itegeko nshinga muri Amerika. Gusa iri tegeko riramutse ryemejwe burundu rishobora guhindura igisobanuro cy'ubwenegihugu bwa Amerika. Hari kandi ivugururwa ry'ubuhungiro n'imiryango y'impunzi. Muri buke Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari imbere mu kwakira impunzi ku isi, ubu siko bikimeze. Iteka rishya rya Perezida Donald Trump ryaje rigabanya umubare w'impunzi zemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rwose cyane ndetse kurusha no kuri manda ya mbere nka perezida. Kuwa 20/10/2025 Perezida Donald Trump yasinye ku iteka rya perezida rifite nomero 10,155 ryiswe gusubirana porogaramu ya mbere yo kwakira impunzi, rishyiraho impinduka zikomeye mu buryo bwo gutanga ubuhungiro no kwakira impunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri teka ryateganyije ivugururwa mu buryo bwo kwakira impunzi n'abasaba ubuhungiro hagamije kugabanya umubare w'abinjira no kwihutisha uburyo bwo kubikemura. Hari kandi ihagarikwa ry'impunzi zemererwa kwinjira. Iri teka ritegeka ihagarikwa rya gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwakira impunzi rikaba ryarashyizweho biteganya ko rigomba gushyirwa mu bikorwa ku itariki 27 Mutarama 2025. Iri hagarika rizakomeza kugeza ubwo Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu izatanga inama ku bazaza hiyo gahunda. Umunyamabanga w'ishami ry'umutekano w'imbere mu gihugu hamwe n'umunyanga wa leta bashobora gufata icyemezo cyo kwakira impunzi mu buryo bwihariye mu gihe cyo guhagarika iyo gahunda. President Donald J. Trump for securing our border. Hari kandi ihagarikwa ry'amategeko ya mbere. Iri teka rihagarika iteka rya perezida rifite nimero 10,014 ryo kuwa 4 Gashyantare 2021 ryari rigamije gusubiranya no guteza imbere gahunda yo kwimurira impunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri teka rifite ingaruka nyinshi kandi ryateje impaka zitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye. Kimwe muri byo harimo ingaruka ku mashyirahamwe ashinzwe kwakira impunzi. Ihagarikwa ry'iyi gahunda ryatumye inkunga ya leta ihagarikwa kanya ku bijyanye n'imirimo yo kwakira no gufata impunzi. Amashyirahamwe atandukanye mu gihugu harimo n'ari muri Richmond na Virginia yafunze burundu kubera guhagarikwa kw'inkunga ya leta. Hari impungenge z'amategeko n'iz'uburenganzira bwa muntu. Imiterere itaziguye ihagarikwa ry'iyi gahunda yateje impungenge mu mahanga mu by'amategeko no mu miryango yita ku burenganzira bwa muntu. Iri teka rya perezida ntigaragaza igihe nyaki gahunda izasubukurirwa, bikaba bikomeje gutera urujijo ku bihumbi by'impunzi zitegereje kwimurirwa ahantu hashya. Gusa ariko hanasohotse iteka rirebana no kuvugurura uburyo bwo gutanga ubuhungiro. Nubwo iri teka rya perezida rigamije ahanini kugabanya kwakira impunzi, rigaragaza gahunda rusange ukazigenzura ku bijyanye n'abinjira mu gihugu bishobora no kugira ingaruka ku bashaka ubuhungiro. Ibikorwa by'ubutegetsi bigaragaza intambwe iganisha ku mategeko akarishye kurusha ajyanye n'abinjira muri Amerika. Imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu irimo kwamagana ivuga ko ibi bihabanye n'amasezerano mpuzamahanga. Ubutumwa bwa Trump buragira buti Amerika mbere ngo byabisobanuye guhana abantu. Hari kandi gukoresha itegeko ry'amahanga rizwi nka Alien Enemies Act. Bitewe n'uko iri tegeko ritegeze rikoreshwa mu myaka myinshi ishize bitewe n'uburemere bwaryo, kuva Trump yarikoresha byazamuye impaka mu bacamanza. Trump yagaruye itegeko rya Alien Enemies Act ryo mu mwaka w'1798 mu buryo bwo kwirukana abafite aho bahuriye ni kuba byiterabwoba no guteza umutekano muke mu gihugu. Tariki 16 mwaka 2025 nubwo aramubwiriza y'urukiko raporo zasohotse zerekanye ko abantu 261 bahungishijwe bajyanwa muri El Salvador, 137 muri bo bakoresheje itegeko ry'amahanga. Leta ya Amerika yohereje abanyavenezuela barenga 100 muri El Salvador. Iki ni kuba cyateje impaka zikomeye atari gusa kubera iyoherezwa ubwaryo, ahubwo kubera ibibazo by'amategeko n'imyitwarire bigarukwaho cyane.
aboherejwe bavuga ko ari abanyamuryango ba Tren de Aragua. Iri ni itsinda ry'abagizi ba nabi bo muri Venezuela ariko rikora ibikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi birimo gushimuta, ubujura bw'amafaranga binyuze mu bikorwa by'iterabwoba, kwica abantu hagamijwe inyungu mu buryo bw'amasezerano n'ibindi. Ubu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buyobowe na Perezida Donald Trump bagakoresheje itegeko ryiswe The Alien Enemies Act ry'umwaka w'1798. Ni itegeko rihesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ububasha bwo gufata imyanzuro mu bihe bigoye by'intambara hadakurikijwe uburyo busanzwe bw'amategeko, maze haba hiriyoherezwa bivugwa ko hatari inzira zisanzwe z'amategeko. Ariko se ubundi iri tegeko ryiswe The Alien Enemies Act ni itegeko bwoko ki? Rikora gute? Ni ryari rikoreshwa? Uracyari ku mbundo y'ubwenge hahandi waba ubucukumbuzi. Itegeko The Alien Enemies Act y'umwaka w'1798 ni imwe mu mategeko ane yasohotse muri gahunda y'amategeko y'abanyamahanga n'ubushotoranyi mu gihe cy'ubuyobozi bwa Perezida John Adams wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ryashyizweho mu bihe by'umwiryane mwinshi Amerika rifitanye n'Ubufaransa. Iri tegeko rihesha perezida ububasha bwo gufata imyanzuro ikakaye nko gufata no gufunga, kohereza cyangwa kugira uburyo bwo kwimuka ku banyamahanga baturuka mu bihugu bifatwa nk'abakeba ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'intambara. Iri tegeko rikaba ryarakoreshejwe inshuro 3 gusa. Hari mu ntambara yo mu mwaka w'1912, intambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi. Iri tekera perezida ububasha bwo kugenzura adategereje uburenganzira bw'undi wari we wese igihe cyose igihugu kiri mu ntambara yatangajwe cyangwa mu gihe hari abanyamahanga bafatwa nk'icyago ku mutekano w'igihugu. Ariko kurikoresha mu gihe cy'amahoro by'umwihariko ku bantu bashinjwa kuba abanyamuryango b'imitwe y'abagizi ba nabi aho kuba intumwa za leta y'umukeba biragoye kubibona mu mategeko agezweho. Ikibazo gihe no ku butegetsi bwa Trump bivuga ko urimo gukoresha nabi iri tegeko kugira ngo buburizemo inzira isanzwe y'amategeko agenga abinjira n'abasohoka mu gihugu. Our democracy is at risk because Donald Trump abanenga icyemezo cyo gukoresha iri tegeko ku bantu bakomoka muri Venezuela, ni igihugu kitari mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari igikorwa cyo kuzana umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ushobora kugira ingaruka mbi. Iki cyemezo cyafashwe na leta yobowe na Trump gikomeje guteza impungenge ku kuba leta ya Amerika yatangiye gukoresha ububasha bw'intambara ku bantu batari intumwa za leta, bishobora gutuma inirengagiza ubucamanza n'uburenganzira bwa muntu mu izina ry'umutekano w'igihugu. Iki cyemezo ni cyakiriwe neza nk'uko CNN bitangaza. Umucamanza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rukiko rukuru James Boasberg yasohoye icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo kohereza imfungwa, ashidikanya ku ikoreshwa ry'itegeko ry'abanyamahanga muri uru rwego. Iki cyemezo cyo kubuza kohereza imfungwa cyari gifite ibisobanuro bisobanutse neza. Ubutegetsi bwagombaga guhagarika ako kanya indege zose zohereza aba bantu kugeza igihe urubanza rwuzuye ruzaba, kugira ngo bamenyekane niba iki gikorwa gifite ishingiro mu mategeko. Nubwo byari bimeze gutyo ariko ubutegetsi bwa Trump bwirengagije icyo cyemezo. Nubwo umucamanza yari yabitegetse ariko indege zoherezaga abo bantu zari zatangiye kugenda. Mu by'ukuri indege nyinshi zari zamaze kuva mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko icyemezo cyo kuzihagarika gitangazwa ku mugaragaro. Nk'uko abayobozi ba leta bisobanura, izi ndege zari zarenze igaruriro ku buryo zitashoboraga gusubira inyuma. Ibi bisobanuro byakiriwe n'inzobere mu mategeko bavuga ko leta yagombaga nibura kugerageza guhagarika izindi ndege zose zakurikiyeho, ariko ntiyabikoze. Umucamanza Boasberg yasubije asaba abavoka ba leta gusobanura impamvu birengagije icyo cyemezo cye ntibakurikize uko amategeko abiteganya. Amakuru avuga ko itsinda ry'abavoka ba leta ryavuze ko itegeko ry'abanyamahanga rya The Alien Enemies Act y'umwaka w'1798 ritanga ububasha bwa perezida ku giti cye kuri iki kibazo, ndetse rikaba rishobora kurenza ubucamanza. Uyu mucamanza byavuzwe ko yatanze umuburo ko gukomeza kwirengagiza icyemezo cye bishobora gutuma habaho gushinjwa kubangamira urukiko, kandi yategetse ko habaho kuzamura urubanza mu rukiko rw'ikirenga niba ubutegetsi bukomeza kwirengagiza ububasha bw'ubucamanza. Abantu boherejwe bakiriwe n'ubutegetsi bwa Perezida Nayib Bukele muri El Salvador abahise bajyanwa mu gihome cy'abafungiyemo iterabwoba ni mu Rutumva Ingoma, kandi ni igihome kinini cyane cyagenewe kwakira imfungwa zirenga 40,000. Mu bihe byatambutse iki gihome cyagiye gishinjwa byinshi n'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu kubera gufata nabi imfungwa no kuba ari ahantu hagaragaza cyane ibibazo bishobora gukura ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu.
I do want to thank, however, the president. Mu itangazo rusange yashyize ku rukuta rwa Instagram, Perezida Donald Trump yashimiye El Salvador kubwo kwakira abantu yamwoherereje. But I think that yatanze ibitekerezo byo kubohereje agira ati, aba ni ibinyamaswa byoherewe mu gihugu cyacu na Joe Biden w'umuriganya afatanyije n'abademokarate b'uruhuri rw'ibigoryi. Akomeza ati, ni gute batinyutse ibyo? Murakoze El Salvador, by'umwihariko Perezida Bukele, kubwo kumva no gusobanukirwa iki kibazo kibi cyemerewe kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubuyobozi budashoboye bw'abademokarate. Ntituzabyibagirwa. Icyereye muri iki gikorwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwishyura El Salvador miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika kugira ngo yifashe muri uku kwakira aboherejwe nk'igice cy'amasezerano. Perezida wa El Salvador Nayib Bukele yemeje amakuru yo kwishyurwa mu butumwa yashyize kuri Twitter, bukaba bwarimo video igaragaza uburyo bwo kohereza ababohojwe igaragaza abagizi ba nabi bashyirwa mu modoka no mu ndege bambitswe iminyururu nyuma bakaza gukatwa imisatsi. Iki ni ikibazo gifite ingaruka zikomeye mu buryo bukungu n'ubuyobozi. Icyemezo cya leta ya Amerika cyo kwirengagiza itegeko ry'urukiko rw'ibihugu byunze ubumwe giteje impungenge ku buryo bw'imbaraga no kubahiriza amategeko. Inzobere mu mategeko zivuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi bitsikamira ububasha bw'umucamanza kandi bishyiraho umuco n'umwuka utari mwiza. Byongeye kandi ikoreshwa ry'itegeko The Alien Enemies Act yo mwaka w'1998 n'itegeko cy'inyejana rya 18 ubwaryo ryakiranye impungenge no gushidikanywaho. Mu mateka iri tegeko ryakoreshejwe mu gihe cy'intambara zikomeye z'isi kandi ikoreshwa ryaryo ku bantu batari intumwa za leta nk'imitwe y'abagizi ba nabi ntaho ryigeze ryifashishwa na rimwe. Abanenga bavuga ko bishobora gufungura imiryango ku ikoreshwa ry'ububasha bw'intambara mu bihe bimwe na bimwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko asanzwe. Ku rwego mpuzamahanga, iki gikorwa cyateje umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Venezuela. Migrantes venezolanos. Guverinoma ya Venezuela yamaganye ibi ivuga ko bihabanye n'amategeko kuko biri kugira abanyabyaha abajyaga mu bihugu bashaka imibereho myiza. Manchando su honor. Byongeye kandi amasezerano ya El Salvador yo kwakira aboherejwe yateje impaka mu gihugu, aho hari impungenge ku gukura ibice by'abagizi ba nabi no ku ngaruka bishobora kugira ku mutekano w'igihugu. Su rescate y su muri make kohereza abanyavenezuela muri El Salvador si igikorwa gisanzwe cyo gukoresha amategeko y'abinjira n'abasohoka. Kiganisha ku mbibi z'amategeko ibirebana n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'imibanire ya demokarasi mpuzamahanga. Icyemezo cya guverinoma ya Trump cyo kwirengagiza itegeko ry'urukiko giteye impungenge ku bubasha bw'umukuru w'igihugu n'ububasha bw'ubucamanza. Uko inkuru ikomeza kugenda n'urugero rw'imbogamizi mu gukemura ibyaha mpuzamahanga n'imiyoboro y'abimukira mu isi yose ya none. Hari kandi ingamba zo gukaza umutekano ku mupaka. Trump yemeje gukoresha ingabo za gisirikare mu gukurikirana iyoherezwa ry'amategeko y'abimukira. Ibi bivuze ko ingabo zishobora gufata abantu bakekwaho kwinjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko. Kuwa 19 Werurwe umwaka wa 2025 raporo yatangiye kugaragaza imigambi ya guverinoma ya Trump yo gukaza umutekano ku mipaka, ishyira agace kari mu mutekano wa gisirikare ku mupaka wo mu majyepfo ahari leta ya New Mexico. Iyi gahunda igamije kohereza abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite uburenganzira bwo gufata no gufunga binjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bimwe mu bikubiye muri iyi gahunda harimo gushyira agace kagenzurwa n'igisirikare. Aka gace kazaba kari ku mupaka wa leta ya New Mexico, kakaba gateganyijwe kugira uburenganzira bwemewe bwo gukumira no gufata abimukira kugeza igihe inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zibonye uko zibafata. Hari kandi kwirinda amabwiriza y'amategeko abuza igisirikare gukoresha imbaraga mu baturage. Kubera ko aka gace kazitwa agace ka gisirikare, ubuyobozi bwa Trump burashaka gukoresha iri zina kugira ngo burenge ku mategeko nka Post Comitatus Act asanzwe abuza igisirikare kugira uruhare mu bikorwa byo kubahiriza amategeko asanzwe mu baturage. Hapanzwe kandi uburyo bushya bwo gufata abimukira. Iyi ni gahunda izaha abasirikare uburenganzira bwo gufata abimukira binjira mu gace bafitemo inshingano. Igitekerezo cyo kohereza igisirikare ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique si igitekerezo gishya muri iki gihugu. Urugero,
mu Kwakira umwaka wa 2018 habayeho Operation Faithful Patriot, aho ingabo zafashaga urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu guhangana n'abimukira binjaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuranyije n'amategeko. Ariko icyo gihe abasirikare bari bubahirije kugira uruhare mu gufata abimukira kubera amategeko nka Post Comitatus Act. Hari impaka zavuzwe muri iyi gahunda, urugero kutavugwaho rumwe mu buyobozi n'abanyepolitike. Abagize inteko ishinga amategeko bakomoka muri Leta ya New Mexico banenze bikomeye iyi gahunda, bavuga ko gukoresha ibigo bya gisirikare nk'ahantu hafungirwa abimukira bishobora gukoma mu nkokora ibikorwa by'ingenzi by'igisirikare bijyanye n'umutekano w'igihugu. Iki cyemezo kivuga ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kugira uruhare mu gufata abimukira, hari impungenge ko ibi byemezo bishobora kwica amategeko nka Post Comitatus Act asanzwe agenga itandukaniro riri hagati y'igisirikare n'inzego zisanzwe zishinzwe umutekano mu gihugu. Kugeza ubu iyi gahunda ntirashyirwa mu bikorwa, kandi ibiganiro birakomeje ku bijyanye n'ingaruka zayo mu mategeko ndetse n'imikorere yayo. Kuva Perezida Donald Trump yatangira manda ye ya kabiri tariki ya 20 Mutarama mwaka wa 2025, ubutegetsi bwashyize mu kwa politike n'ingamba nyinshi z'ingenzi mu nzego zitandukanye. Nubwo rimwe mu myanzuro Donald Trump yafashe ikakirwa neza, hari imyanzuro myinshi n'ingamba zitandukanye zitavuzweho rumwe n'abatari bake ku isi. Muri ibyo byose harimo itegeko rireba abinjira n'abasohoka, ubuhungiro n'umutekano ku mupaka. Muri gahunda yo kwirukana abimukira, ubutegetsi bwa Trump bwongereye ingufu mu gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko y'abimukira, bituma umubare w'abirukanwa wiyongera. By'umwihariko ibi byabaye mu majyepfo ya Florida, ni akarere gafite umubare munini w'abaturage bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Trump yashyize imbaraga mu kuba byo kubaka urukuta ku mupaka wo mu majyepfo nka kimwe mu bikorwa byihutirwa hagamijwe kongera umutekano ku mupaka no kugabanya kwambuka binyuranyije n'amategeko. Perezida Trump yatanze imbabazi ku bantu bagize uruhare mu myivumbagatanya yo ku itariki 6 Mutarama ku nzu y'abadepite. Ku itariki 20 Mutarama mwaka wa 2025, ku munsi wa mbere wa manda ya kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatanze imbabazi ku bantu 500,000 bahamwe n'ibyaha bifitanye isano n'igitero cyabaye ku nzu y'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byari ku itariki ya 6 Mutarama, cyabaye hafi y'umusozo wa manda ye ya mbere. Kuri ubu butegetsi bwa Donald Trump mu bukungu, imisoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu hashyizweho umusoro wa 25% ku bicuruzwa byoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye muri Mexique, bitera igihombo ku bacuruzi binjiza ibicuruzwa. Politiki ya Trump yahagarikaga abantu bibona nk'abadafite igitsina kimwe, abaryamana bahuje ibitsina n'abandi bafite uko biyumva bitandukanye n'ibisanzwe yo kuva mu ngabo yasubijweho, bitera impaka mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuye mu masezerano y'ibidukikije ya Paris, bigaragaza impinduka muri politiki y'ibidukikije n'icyifuzo cya gahunda mpuzamahanga ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Trump kandi yahagaritse umushinga wa USAID. Muri Mutarama 2025, Perezida Donald Trump yashyize umukono ku itegeko rigenga inkunga zoherezwa mu mahanga. Iryo tegeko ryaje rihonyora umushinga wa USAID. Mu nyemerere muri make mbanze mbanyuriremo icyo USAID ari cyo ndetse n'icyo umushinga ukora. USAID ni ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga, kikaba ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gutanga imfashanyo n'ubufasha bw'abaturage mu mahanga. USAID yashinzwe mu mwaka wa 1961, ishingwa na Perezida John F. Kennedy mu rwego rwo guhuza imiryango myinshi y'ubufasha bw'amahanga hakurikijwe iki kigo kimwe. Kennedy yashinze USAID mu ntambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet. Yashakaga uburyo bwiza bwo kurwanya ubutegetsi bw'Abasoviet mu mahanga binyuze mu bufasha n'inkunga igenerwa abanyamahanga, dore ko yabonaga ari inshingano nziza ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikazikora neza nta makemwa. Kuva uyu muryango washingwa, mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize,
hagiye habaho impaka hagati y'abarepublika n'abademokarate ku bijyanye n'iki kigo n'amafaranga yacyo ndetse n'uburyo akoreshwamo. USAID ifite inshingano mu bihugu birenga 100 cyane cyane muri Afurika, Aziya, Amerika y'Epfo, Uburasirazuba bwo hagati ndetse no mu Burasirazuba bw'Uburayi. Ihagarikwa rya USAID nk'ikigo cyatangaga inkunga mu by'ubuzima hirya no hino ku isi bivuga ko abantu bagera kuri 3,300,000 bashobora gupfa mu gihe cy'umwaka umwe gusa bitewe n'indwara zitandukanye zandura, cyane cyane virusi itera sida, igituntu, malaria no kubura inkingo. Trump yatangaje itegeko ry'ubuyobozi ryo gukuraho neza ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe itangazamakuru ku isi, kikaba ari cyo kigo kigenzura radiyo Ijwi rya Amerika. Nyuma y'iryo tegeko, umuyobozi w'Ijwi rya Amerika yavuze ko abanyamakuru n'abakozi bose 1,300 babe bahagaritswe by'agateganyo kugeza igihe bazahabwa andi mategeko mashya agendanye n'imikorere. Imyanzuro n'ingamba Perezida Trump akomeje gufata inezeza bamwe gusa, ariko kandi ntibura gusiga abandi mu marira. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 27 Mutarama 2025, umuhanzikazi Selena Gomez w'imyaka 32 y'amavuko yagaragarije akababaro ke kubwo gufunga bimukira batujuje ibyangombwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagaragaye yari yababajwe cyane n'imyanzuro ya Perezida Donald Trump. Uyu muhanzi si ubwa mbere agaragaje ko adashyigikiye umwanzuro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngingo y'abimukira, kuko no mwaka wa 2019 uyu muhanzikazi yabaye umwe mu bashyigikiye cyane umuryango w'abimukira. Yakoze kandi filime ya Netflix yitwa Living Undocumented. Icyo gihe Gomez yamaganye icyo yise uburyo itsinda rya Donald Trump ryafataga imiryango y'abimukira, harimo no kunenga cyane cyane gutandukanya abana n'imiryango yabo. Nubwo mu minsi ishize hagaragaye umwuka utari mwiza hagati ya Perezida Donald Trump na mugenzi we Vladimir Zelensky, bikarangira mwirukanye muri White House haberaga ibiganiro byahuzaga impande zombi, intego ya Trump yo guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yageze kure, kuko ibiganiro akomeza kujyana impande zombi bitanga icyizere. Mu kiganiro kirekire bagiranye Perezida Donald Trump na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, bumvikanye ku guhagarika ako kanya ibitero bigavuga ku bikorwa remezo by'ingufu mu ntambara muri Ukraine. Ariko umuyobozi w'Uburusiya yanze gushyigikira gahunda yagutse yo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 30 nk'uko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kubishyiraho igitutu. Gusa nubwo Donald Trump amaze gukora ibi byose, nawe rurageretse hagati n'umucamanza batavuga rumwe nawe, tudasize imiryango irengera ikiremwa muntu, imiryango irengera inyungu z'itangazamakuru n'abandi. Mwakoze kubana natwe. N'imbundo y'ubwenge iwabo bucukumbuzi.